वही बसेर ल देनी दिनी आनम तल तल जानु पर्यो सिक्नलाई संस्कृत के हरवाते दिसे स्वाहा हरवाते दिसे स्वाहा राते दिसे स्वाहा विकाले दुपरे मनो अगे बक्षति राजो निपक्षति इंद्र शक्ति सब शत्रु पंचमिंद्रांडे षष्ठी नवमी धातु दशमी तिथिभ्यो स्वाहा तिथिभ्यो नमः ओम नक्षत्रेभ्यो स्वाहा नक्षत्रेभ्यो स्वाहा सहोरात्रेभ्यो स्वाहा दानमासेभ्यो स्वाहा मासेभ्यो स्वाहा देव पृथ्वीभ्यो स्वाहा चंद्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा नक्षत्रेभ्यो स्वाहा मत्स्यभ्यो स्वाहा रुद्रेभ्यो स्वाहा दित्यभ्यो स्वाहा मरुभ्यो स्वाहा देव्यार्पणमस्तु देवी प्रपन्ना देवी चराचरैश्च ओम जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो भगवती परमादेवी माधव पुजारी चन्दन नक्षत्र फूल वाद्य अर्घ आत्मनी पञ्चामृत सबै कुरा चढाउनु पर्यो त्यहाँ सबै दुना यो त सबै दुना प्रत्येक सामग्री प्रत्येकमा त्यही चन्दन नक्षत्र फूल वाद्य अर्घ आत्मनी पञ्चामृत ए नानी तिमीले माला फूल छैन भने माला उन बसेर खुद्रु खुद्रु चिया त चाहियो का तीनटा वा सकाका तीनजना आउनु दुईटा यहाँ राख्नुस् नि देऊ पानी थपम उतु तातो पानी थपम म बाहिर नि गइछु यहाँ नि आइछु उता पताउने नि गरे हेरिछु यो गोरु पानी ताता नेरी यहाँ थियो यो भिडियो बनाउनु च्यानललाई सुखाल्नु यहाँ रहेछ के हाम्रो ऐसा हाथ लगाइदिनु इनलाई हात लगाइदिनु कि थाल 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 ल साता ल दादा लौन इने चिक्याको पत्ता दादा नचले है बाबु नजुकाए अनिस बहिनीले मामा हैन म भान्नु पर्ने हो चान्था पनि अब गर्नु पर्यो यस्तो गरे नचले है जेनिस टक्लु बोल्दै है यस्तो देखाइदिनुस् नि समाति यात्रै गतिले खाने के चल्दैन दुख्दैन उपैले खानु हुन्छ
ओम धात्रे नमः पादो पूजयामि विराजे नमः जंगे पूजयामि वासे नमः उरुम पूजयामि ए भुवन पदे मेणं पूजयामि दुम बाण पूजयामि अनिरुपाय नमः पूजयामि वेदेशे नमः भावं पूजयामि दामोदराय नमः गंधं पूजयामि नमः हृदयं पूजयामि रणगर्भाय नमः मुखं पूजयामि ब्रह्मे नमः शिरं पूजयामि वीणे नमः सर्वं पूजयामि बाजा 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 शंख बजाउनु पर्यो ए शंख बजाऊ यसो अभियति पूजा गर्नु त्यहाँ त्यो जागो दिएर आमाको अझै सकियो के आमाको बोली कडा छ आमाको बोली कडा छ के ल
सानो मान्छे नाच्न जुरु जुरु गर्नु ये तो भोके ये तेरे को पड़ दे भाई तेरी को पल पाए हाउ हम ला अब वाले अब चबा ए नानी आठटा गायत्री माताको थाहा छ चलो छेउमा राख्नु तल थालीमाथि रोटी मास्तिर राम्ररी एकदम टेढो भयो थालीले टेढो भयो नखसुस है दिदी Hah? Mami enggak. Ku. Mami. Ya? Ki. अनि